Taflad hir fydd hon, gan Ben Wyn. Dod allan at Rob Hughes. Zeli Ismail yn dwyn y bel oddi arno fo. A Ismail heibio i Noah Edwards, a mae di canfod Nick Ruston. Ac o un pen i'r cae i'r llall. Ac ar ôl 2 munud, mae'r tîm cartre ar y blaen. Zeli Ismail yn dwyn y bel oddi ar Rob Hughes ac yn carlamu ymlaen. A'i bel dreiddiol o yn canfod Nick Ruston. Shane Sutton. Nicky Ruston. Line at Aaron Williams. Ismail. Nôl at Aaron Williams! A na chi Daran Ergyd o hwnna. Oddi ar y bar ac i mewn. Ac ar ôl chwarter y gêm, mae'r tîm cartre 2 ar y blaen. Rocket o Ergyd gan brif sgoriwr y Drenewydd tymor dwytha. Ismail i gymryd y gic. Cymanu'r bel i mewn tuag at Ysmotyn Gwyn a'r cyffyrddiad ymlaen. A fi o bron i Aaron Williams gan fod y rhwyd eto. Ond wrth o lithro i mewn, ei gododd o'r bel dros y bar. A di hangfa i'r ymwelwyr. Darren Thomas. Pas gyntaf fo, yn cael ei rwystro, ond y bel yn dod nôl at Darren Thomas. Trio canfod Ben Wyn, a mae di gwneud hynny. Ben Wyn! Ac yn gorfodi ar bediad allan o Dave Jones. A hwnna o bell ffordd i'r cyfle gora mae'r ymwelwyr wedi gael yn y hanner cynta. Ben Wyn, ar ôl llwyddo i sicrhau'r meddiant, yn torri tu mewn. Ond di Ergyd o methu curo Dave Jones. Sears. Taro bel ymlaen at Ismail. Lori Bell yn dwyn y meddiant. Joseph Fow. Tu mewn at Iwan Cartwright. Cartwright yn ergydio. Ergyd yn cael ei rhwystro. Di'r peryg ddim drosodd. Sean Bradley di hwn. Nôl at Cartwright. Cartwright i mewn i'r cwrs Cosby. Ben Wyn! A Ergyd o'n gwiro i mewn. Ac am y tro cynta mewn 6 gêm, mae Caernarfon wedi sgorio yn erbyn y Drenewydd. Ac ar ôl 10 munud yr ail hanner, mae'r Cofis reit nôl yn y gêm. Drenewydd 2, Caernarfon 1. Darren Thomas sy'n codi'r bel ymlaen tro yma. Tuag at Bradley. Sean Bradley yn rheoli'r bel ar ochr o Cwrs Cosby. Noah Edwards yn ôl at Darren Thomas. Thomas eto yn codi'r bel ac yn canfod Sean Bradley. Bradley! A Ergyd gyntaf cael ei harbed. A'r ail Ergyd gan Ben Wyn yn cael ei chlirio oddi ar y lein. A mae'r ymwelwyr yn gorffen yn gry. Edwards cael y bel yn ôl gan Ryan Williams. Noah Edwards yn taro'r postyn. Ergyd isel o tua 10 llath ar 20. A Noah Edwards fodfeddi o ddod y Caernarfon yn gyfartal efo munud i fynd. Matty Jones yn codi'r bel dros i ysgwyd. Walton taro'r bel i lawr y cae. Heston ar ei ôl i. Heston heibio i Ryan Williams. Rhys Heston! Efo'r cyfle i wneud y gêm yn saff. Ond ar ôl rhithro heibio i Ryan Williams, yr eilydd y methu canfod y targed. A mae'n parhau yn 2 gol i 1. You know, we've done to Caernarfon what a couple of the teams we played this season have done to us. I thought first half we started the game really well, scored 2 really good goals, could have scored a couple more, looked a threat every time we broke. And then second half the game changed. Look, Caernarfon are a good team, and you knew they were going to come out. Listen, the goals, fortunate, I think it took a couple of deflections and gone in. And then, you know, you're going to come under pressure then, and it's about just seeing it out and defending and being resolute and clearing your box. And look, you know, probably the last couple of weeks that ball hits the post and goes in, such as our luck. So we probably deserved a little bit of that tonight. So dan ni'n heiddi pwynt ar ôl perfformiad ail hanner, ond dan ni ddim wneud digon hanner cynta. So mae'n rhoi gol iddyn nhw ar y counter-attack.
ddim mynd am yr ail un, so ti'n 2 awr yn ebyn tîm sydd wedi cyrraedd i Ewrop. A wedyn mae'n mynd i bod yn anodd, ond annipinnio nhw fewn ail hanner, dim ond un tîm oedd yno, ti'n mynd i hit y posti, maen nhw wedi clirio pethau i ffwrdd, maen nhw wedi amddiffyn yn wych ail hanner, hwnna wedi gored i ni wedi gwneud yn ebyn y Drenewydd. Well, I'm just glad to get off the mark. They always say the first one's the hardest one to get off, and I can't remember the last time I scored from outside the box. I've always been a goal scorer inside the box, penalties or little poachers goals, so when that chance came to me and he just sat perfectly from the set from Zeli Ismail, I just thought, why not just hit it? And as it says, it always seems better coming off the bar, and to be fair, as soon as I've hit it, I've just known it was going in, and the lads are standing from behind me, the keeper's waving at it, so I'll take it.